Sanibingelela, this is Ndofana Sobetu TV. Kule channel asithanda ukukhuluma ngezinto ezinegative ezingadicilela phansi umsebenzi welinye iqhawe or umculi thizeni kamaskandi. Sithanda ukufundisa, senze education, kube ne-information abantu abazoyithola befunde kuyo. Right. La umaskandi promotion. Umaskandi promotion wafithe elinye ipage lapha ku Facebook. Niye nolilandela nifollowe nicommente nenze yonke into efanelekile nayo umsebenzi wakho okukhulu selikude kakhulu seliko 280,000 ama-subscribers or ama-followers, right? Kunjalo ke ibhalile laphana insizwa or intokazi uma ukuthi ke intokazi ithi isihluku uYouTube wehlisa ama-views kaMfezi noNqobane ezevelethe ngo-341k views wonke. Omfezi bese bebheke kuyimiliyoni behleli ku-645k views, kepha manje uYouTube usubabeke ku-304 views. Asiyashare ke isithombe sakhe lapha ukukhombisa ukuthi 4 days ago ibisi-641k ingoma, base beyahlisa ke yabuyela ku-304k views. So nami ke ngibese ngiya ke ukuyochecka ke lapha ukuthi ke kuyiqiniso na, ngathola ukuthi nangempela ingoma yehlile. Mina ngiyigcina eku-308,000k or 308,620 wama views lapha ku YouTube, right? Ngibese ngikhumbula ukuthi kahle kahle noma kuthiwa kwenzekalani ngengoma ngomculo osuke ufake kuphi online, kulezi zinto nimele nizazi nibe aware. uYouTube wenza kanjani? uYouTube umukela yonke into e-view, yonke into e-account, yonke into uyimukela. Then bese kufika isikhathi lapho uYouTube overify khona izinto ukuthi lo i-account engeyona ibot njalo engeyona i-scam or i-spam, into njengalezo. Baya-checka ke yonke lonto le. Uma uYouTube ungakhoni ukuverifya i-information leyo ukuthi ibuya kuphi, therefore uyaconclude uYouTube ukuthi no, this is not a real account, this is not a real person osebenzise le account ukuthi enze njani aview le content. Ngaleyo ndlela leyo uYouTube ebese uyayikhipha leyo view le account ukuthi no, le ngoba asikwazi ukuyiverifya i-source yalento asiyazi ukuthi buya, especially makuyi external source, yabona. Kuyenzeka kube nama website asukelekayo nje ukuthi athathe umsebenzi wakho awuphushe ungazi, njengama website ko-Russia, ko-Hong Kong, maybe ko-Japan. Kunamakhampani lapha akwazi ukuthi aphushele umsebenzi abantu without proper procedure. So uYouTube uyaye kuthathe igxathu ukuthi uthi uyayiverify le information le, uthole ukuthi external source akucaci ukuthi who are streaming those views, therefore baconsidera into ukuthi no, we can't confirm it, asazi, bese bayawakhipha. Kungenzeka ukuthi ke imfezi emnyama kube nento ukuthi babakhonanga ukuconfirm hayi ukuthi ama-views akanjani athengiwe or awathengwanga. No, it just happened ukuthi ke i-verification ayiconfirmanga. Laphana bani WhatsApp, WhatsApp, uma ubuza ke le bot yakhona ukuthi kwenzeka kanjani uma uYouTube remove ama-views. Engubambile kakhulu lapha, anginandaba nayo yonke le information. This can be due to various reasons such as removal of fake views, spam views, or views from deleted or banned account. Akukho lapho ukuthi na uthengiwe. uYouTube usuke ungenayo ishow ukuthi what happened, akwazi ukuyiconfirma loo nto leyo kuphela. Vele kuYouTube ke une-system oyisebenzisayo, une-robot oyisebenzisayo eskenayo ukuthi umsebenzi womuntu nomuntu, imaphi ama-account real, imaphi ama-account ayi-fake, imaphi ama-views okungazeki ukuthi abuyaphi, especially ama-views akho uma egijima kakhulu. Benza sure ukuthi bayaku-checka lokho. That is why ubona ukuthi ama-views kwesinye isikhathi ayancipha kwabanye abantu ngenxa yaleso simo leso. Kuyenzeka kodwa abaningi akusibona kodwa ofesi baningi abanaleyo nkinga leyo. So abantu bebe aware ukuthi uma u-advertise ingoma or umsebenzi wakho uYouTube, be aware ukuthi kungenzeka ukuthi uYouTube ungakubona as if wena khona okwenzile oku-wrong, kanti wena okwenzanga oku-wrong
nethi nje uma upromote umsebenzi wakho kuyenzeka ukuthi sometimes ungapromotheki, bengakupromotheli wona ngendlela, because ukupromote umsebenzi wakho ku-YouTube ukuwuveza ey'ndaweni ey'ningi ukuthi ubonakale, ama-chances abe maningi ukuthi abantu bangaklikha uma bona ividiyo yakho beyidlale. Kwesinye isikhathi akuhambeki kahle yilokho okwenzakalile. Maybe kusazoba nencazelo-ke esayidini lemfezi or ezevelethe ukuthi kwenzakaleni, kodwa-ke umbono wami lo, bengathi abantu ukuthi hhayi uNdofaya Sobethu laphana usethenga imfezi emnyama kwezeveletha uthenga ama-views. No, leyo nkulumo leyo ayikho right, iqosheme, iyamosha, iyayixabanisa. Nethi nje kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi kungaverify ukuthi isource yama-views abuya kuphi, ebese u-YouTube uyaconclude ukuthi no, we can't count these views from this number until this number. If sewe-verifyiwe futhi ayabuyela ama-views. U-YouTube une-support okhuluma nayo ukulungisela izinto ukuthi zilunge ibuyele esimeni, siyazi. Nabo ihobosha nayo lisalungisa umsebenzi wathi ubuyela laphana ku-YouTube lolimele. If i-process ihamba kahle bazowubuyisela umsebenzi wakhe. Yilokho abantu okumele bekwazi. Besizobika lokho-ke. Siyabonga siNdofaya Sobethu TV and abantu bebe ne-June 16 enhle. Sithemba ukuthi basayi-enjoya laba aba-enjoyayo, abahambela imicimbi kaMaskandi nayo yonke-ke ama-event akhona, bephila abantu bebe kahle bephepha. Umsakazi.